Pizre Andran Singh Murray Pausing. Sandal ge ADC Chairman Yauna Military Tagi Heroin number 4 kg Mari Hena Amasung WY tablet Lak Ani Hena Fare. Autonomous Naga Territory Council Amadi Citizenship Amendment Bill gi mayokta CPN Kongjang Songsin Kray. Amadi Ising Sao Tokraba Matungda Taknaba Pabising Fangdabi Awaba Mayoknare Ising Mamal Hanabig Hangat Kray. ISTB Manipur Bawmian Tabiru Sing Taramok Subalana Pausan no Pizre. Manipur da May Kaba Sinzak Lalulbada Angamato Sene Hyber Sapsawakang Mangamle Narcotic Affairs and Borders na Sandalgi ADC Chairman Lukose Zolona Military Heroin number 4 kg Mariga gram Sangwa Marfudara Manga WY tablet Lak Ani Lising Marfu Seniga Konana Fare Hari Makoidigi Seloina Lupa Lak yang Hitret Lising Taranipal Yauna Fagalu Polum Singa Siga Puna Lupa Kror Kunipal Lak Kuntrataru Lising Hompunipalum Oigni Hari Nafki Office Tapangtu Paugi Mipamamada Nafki DIZ Tem Things Ngasangbana Ngarang tilpung mga minute kuntrarom taba matamda akang naba pao mo pangbadagi additional SP TS Brindana Lusimba Tim Amana Mantri Pukigi Wi-Fi bank talaiba Myoy Ahum Easter Bungsay Nung Mungzo Amadi Teresa Naite Fagatki Makoidigi Seloina Lupa Lak Ani Lising Taranipal WY tablet Sani Fagatki Makatana Wang Pong Satabadagi ADC Sandalgi driver Thang Milen Jo Lamfelgi Rims Gate gi Fagatki Mana Fondoro Padagi Langol Gam Bilas Talaiba Masagi Yum Dagi Suitcase Anida Haptuna Tamnamba Heroin Powder Midi WY tablet Sing Fagatki Makatana Tigat Pada Mantri Bukida Laiba St. Joseph Cathedral Church Ta Sound Recorder Oiba Lawrence Jo Fagatki Maundagi WY tablet Lising Nepu Seloina Lupa Lak Nepunitoi Fangki Tungda Numidang Atyang Bada Naf Amadi Infal West Kapunwati Mamana Lamfelgi Quarter Laiba ADC Sandalgi Chairman Lukose Jogi Yumda Tibumi Tabak Maduda WY tablet Lak Ani Seloina Lupa Lak Tarahundoi Lising Ahum Ariba Chanadaba Sel Lising Morputara Manga Noma Any Funky ADC gi PR Zamko How Amadi Milal Mate ko mi any suma pondu de phakhe makhatana drug lalon basigi makok tidong of police na investigation setari hake. Still under investigation. We are still looking out for more people involvement. We are still in an effort to try to find out if there are any possible still hidden articles. But as of now, total the equivalent seized over heroin powder 4.595 kgs. WY is 2,80,200 tablets, weighing about 28 kgs. Cash the equivalent seized over 57,18,000 only. Further equivalent cash, I would say old Indian currency, old denomination note, Ashina 95,000. So along with that, .32 pistol, one SVPL, along with a lot of check, passbook, cell phones, adugamagi weighing machine po yauraga seized obangamki. So we are actively still investigating, and hopefully we'll be in a position to unearth the whole kingpin, how smuggling is being carried out, and hopefully we'll able to deliver, unearth the whole thing and submit a charge sheet at the earliest. Investigation is in progress, it's in good progress. Serik Sida Sandal Mandal ge active member Oriba Lukose Jau anti-party Musung Kunaina Yadaba Tabak Tobugi Damta party gi Tantok Lehaina party president KSS Babanandana Aibasirol Tokrai. Lairba Singbu Hatok Laga Senzau Paiba Karbar Wala Singbu Yokatuna Laiba Bharat ki BJP na Lusingba NDA Sarkar se Praja Singhi Apunbugi Saktina Sumthopu Matam Yori Haina CPI Manipur State Council Hangi Secretary Dr. M Narana Fondokrai Wapamase Bharat Pumbada ngasi CPI na petrol amadi diesel gi mamal ka hena tanghanba amadi Bharat ki state amasung union territory singda mayoknariba singi matangda demand sing pugatuna pangtholiba protest ki saromo oina Manipur su CPI Manipur State Council na sinduna Irabad Bhavan da pangthok pathorom da pangdokibani ngasi gi taromadu da Manipur State Council CPI gi secretary L Sotin Kumar hangi president sing amadi CPI gi comrade kyana sarugaki state sigi oiba CPI na taliba demand sing di petrol amadi diesel gi mamal hanthalu autonomous Naga Territory Council sembi yaroi citizenship amendment bill lising Tarataro withdraw to Haibasini. Dr. M. Narana Makatana, BJP Lusingba and the Sarkari Prime Minister Narendra Modi na
Chin the Kaktamak Larabasing Yokatuna, Makoibu Nunga Yafahan Thoranga, Lautokuna Preza Singbo, Pangta Anduna Sasan Torpa, Sahimari Mapung Parkle, and Yagi Sasan Asida. Quaidi Hena Lomi Sing Society to be record fangli. Amurumda Inakara Kunba Asoba Karbar Wala Singna, Low Kiba Lupa Krokagi Loan Singdi, Singmangam Haiduna, non performance asset on Tolaga, Loan Kokopiri, Adu Larba Lomi Singdana, Madu Ona Tainaba Tonka Satare, Maramasina Sarkar System Topomatam Wari Haki. Maming di सबके साथ सबका विकास तो लतार बुलाए हो पुनः आमद तक तुम लहलोई पुनः नुमाने में लगनी हाँ जीरो एकान हार्मियो लुपल्ला तरंगा थाजन जरूर ब्लैक मनी मकान तक ठोकरे हमसे पुनः कनाव फंग बिया और के चुम जिन तो बस सुविधा वाली पैसा न थोम थार का कार्ड को मयाम मना मागी सुविधा की राह की तो उधर प्रजामिया हमसे पंद्रह न लगे बस मर मयाम प्रजामी कब ठोकसी Hada Infal City ki tuan mafam singjau na Manipuri mafam kaya da ising sabi awa mayok na krabatungda hauze fawo ising fangdabagi awa ba mayok nare tuan ba water supply scheme singdagi miyam da piramba toti ising tharaktabadagi ising fangdabagi awa ba si mayok na bani hari amramda hana private one miyam da ising yonbagi tabak toriba kangbu na su ising fangde haiduna hana piramba mamal dagi wangkat kre ising liter lising anida lupa Samri Pirambadu, Hosik Lupa Satuk Dagi Satu Ankai Fawa Low Crepe, Masin Miam that sound Kudung Sadaba my own Hale, Selpidun Lege, Hyper Fawa Pangnadre, Hiramasda, Marilay Nevasina Tumatamda, Miang Sangduna, Miamna, Apaba, Tanaba is saying Fangdawi awa my Nariba say, Kohanaba Puning Singsalale. Stadasigi Potoxing Marketing Department Amatamba Darkar Oi Hina Rises Sabaki MPKSS Babanandana, Nasi, Classic Hotel da. Sathagadaba State Level Marketing Workshop Hodopi from the High Crepe, Ministry of Textile, Government of India, Office of Development Commissioner Handicraft, Imphal Nasin Pangtokiba Tormaduda, BJP Manipuri Vice President Salam Joy, Handicraft Imphal Assistant Director M. Sanjit Kumar Susaraki, Salam Joy Nahikibada, Manipuri Nupi Single Lazirba Hito Singdo Sing Asi Yangduna, Artisan Singabadi, Culture Lamda. Kongdariba Singi Damakta Akanaba Miang Tamidravadi Makogi Laziriba Hito Singtoiba Amadi Tona Sing Ningan King Haki MP Bawananda Makatana Lazir Potok Sing a quality lena Putolabasu Market Ki Kudung Sadwa Kaya Sin Ninganaba Ale Market Ki Akanaba Miang Tangai Fadri Haki Maduna Punchi the Himbadiado Aduna Sidani marketing ye Todang Lavis Marketing say Tongan specialized skill Moiva Market on the department of Moiva and a quick Pochicama marketing Togada Hibasi Yam Luva Podamoiva. And marketing is on one of the Yam Maru the quality is Darka labor. A quick Putuiva Pochicama market create Togada Habijam Darka labor. Adu get Hogdang doing a sea development commissioner, Government of India as handicraft department in Low Rivasi. Pasoi Part 2 awang lekai de nong Saba Community Hall ma Fasoi Kendrugi MLA Eke Mirabai nangasi hangdokre Tormaduda Kangbo Kendrugi MLA Urambi O Landhoni Jila परिषद member sing Pradhanamadi member kaso sokaki MLA Mirabai na hai kibada Kendra sigi sakot thawanga mari leina na paikalapa program gi manung sena sahi sigoina lambi thong kaya semjin maloi kre ate walo ruba kaso semjin nabagi thawang tori paliba sarkar sine prajagi ai thawanga mari leina na tabak paikat pugi mohutta sinda laudun leire mamang sarkar gi matamda Lamba project ya sangadun leire man makha taraduna local area development fund makhada kana lejidaba memake pibam sadrba singi damakta taga khongbal sabalorba yum athuma tamna sanga na thawang lore haiki ni ama makai bharat laba phawda somnagi lawa dictator ki taita lawa khoba latana hojik phawda lambi tho lei isingi amadi ekoi gi leriba hanagi matamdugi sarkar congress ki palingai sarkar na chemamba labi to mai ising leriba matam infrastructure mayam chingdo maming loga saga abanatana anoba ma phawa ngasi phawa udogase lalu thibani Infal Dimapur Lambida Tata Trucks Singna Overload Toduna Pusilak Libasing Highway Trucks Owners Welfare Organization na Faduna Motor Vehicles of India da Makogi Topam Topa Taba Packet na Namakosina Crape Ngasi Organizations Asigi President Lasham Sendra Kumar Kuman na Lusingduna
Organization की member क्या ना highway से पुछल लिबा Tata truck सिंग से सरकार थोक लिबा order की वांग मदा अरुम की सांग है ना हाप तो ना port पुछल प्रा highway की segment sector की बात Tata truck क्या department ना थोक पा order की मायोक्ता एहन अरुम port हाप तो ना पुछल पा क्या थे ना की लोरे ना गाड़ी की म्यूजिक सिंग ना मकोन port लिबा पॉलम सिंग अदुगी भरा लो बगी सलान जाओ तो क्या सु याउं के एहन अरुम बगी सांग है ना प्रोपा गाड़ी क्या की से सांग organization ना लोकल पा लोरे ना motor vehicles of India दा सिनादुना मकोगी लोकल फ्रम तो पता लोकल अन्नबा सिनागने हरी organization की IPR secretary Brojendro Controlzana सरकार ने थोड़ी बा order की ओनते ने बदा truck owner सिंग ना अरुम की सांग है ना पुसिलपना लंबी सोअन बामदी accident थोक की सांग क्या थेंगरे मसी थोकतन बा organization असिना सरकार मिटिंग पांगने है की जी थोकतना थंबा मदी मुन्ने छकाने इंजन बिदबा अदुगा पान जिरिबाम लंबीदना खैगी हाइरिबा अककनबा कोर्ट के ऑर्डर जे डीसी जिरिबाम जो थोका थंबा मसी हाइवे ट्रक ओनर सोफा ऑर्गेनाइजेशन माइकेदगी गवर्नमेंटना कुपना यंगसिन बिरगा सब मानब मियंग यंगबिदना ट्रकर सिंगना अदगी ट्रक ओनर सिंगना ड्राइवर सिंगना मणिपुर खुंदारिबा प्रजा मयाम सिगी नोमगी चांगदेवदा पोचाक पुकचाक पीरिबसी सब मानब मोंग फंगन बिउ हादना खैगी हितोई माइकेदगी खैगी अपील से तोगजाबने Manipur Pollution Control Board के चेयरमैन एल राधा किशोर की मियंग मखादा बोर्ड असगी एम्प्लॉय सिंगना ngase थंगाल बाजार के ngari galida पॉलिटिन ड्राइव से तकरे ड्राइव अदुदा सिटी पुलिस की टीमों में सुमतिंग पांखी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ड्राइव अदुदा सरुक याकिब सिंगना दुकान खुदिंग संगदुना माइक्रोन यांखे की मखादा लेबा पॉलिटिन खाउसिंग फाट के ड्राइव से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट से पॉलिटिन फ्री ओहेनगनी हाइना लाउथो के बादुगी मखा सथबोइना बोर्ड सिन संसलपन हरी माइक्रोन यांखे योदबो पॉलिटिन खाउगी महुत लेबाक तुम्बंगंबा खाव फंगनन बथौरंग लेरे सेना साबा खाव सिंग सुमियामदा मरांकायना फंगन बथबो पाइखले हाइखे मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन ना थबक लोबदा क्राइटेरिया लाना खनखिबा नॉन मणिपुरी अमबो नौरेम थोंगदा लेबा एनजी कॉलेज दा प्रिंसिपल ओइना थबक हालपगी मायोक्ता कांगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए की थोंगि सिंग मदि कॉलेज असि महिरु सिंगना प्रिंसिपल गे रूम अमदि अते ऑफिस सिंग याउना सोलोनसिन बगलोइना कॉलेज गेट सु सोलोनसिन ख्रे टिमदुना सोलोनसिन मतंदा कॉलेज अदु लेरबा महिरु एमदि ओजा सिंग मपांदा थोहलकपग लोइना प्रिंसिपल की कादा लेरंबा फाइल क्यासु केएसए की थोंगि सिंगना लौथोखे संसिल खोंजंग असगी मतंगदा केएसए की वाइस प्रेसिडेंट विद्यानंद सुखाम फोंदरपदा ओजा सी एमपीएस सिना थबक लोंगनबगी थोकिबा नोटिफिकेशन दा कैंडिडेट सिंग मणिपुर परमानेंट रेजिडेंस ओइगदबनी हाइबा वाफम अदुगी मतंगदा एमपीएस सिदा आरटीआई थादुना हंगमु मतमदा पाखुम पीबा ngamde सब चाबा खंगद्र फावबा लेपलितन खोंजंग संसिंग हाइकी थौंगसी लेंगा अमदी एमपीएससी नम लौतुनर कांदा नियम यादव मोंग खंजन बनी हाइबो हम सिन मरम होय कांदा मसी एनजी कॉलेज ता औजि कॉलेज की प्रिंसिपल के रूम मसी अखोय थोंगलन जबनी औजि मखा ताबदा हाइबो कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गोपाल चंद्र पाक हाइबसी मा नन मणिपुरी में ओइबे के मतकता नियम यादव एमपीएससी न थोके नोटिफिकेशन अदुगी पॉइंट 4 सेक्शन 3 वायोलेट तौबन मरम कांदा मासे खुदक्ति लौथोक्ति फावबा खोंजंग से लेपतना संक्शन केगनी मसी थोरबो खुदिमक लेंगा सिना दायित्व पुगदबनी बैक पोल्ट्री स्कीम की मखादा वेटरनरी डिपार्टमेंट सिंधुना पोरमपाटा लेबा वेटरनरी ऑफिस ता डिस्ट्रिक्ट की खंगलबा मियोय तरेता येनो यंथोक्रे तरमदुदा इंफाल इसके अध्यक्ष बिमोला वेटरनरी डायरेक्टर एसावा मदे अतै जिला परिषद मेंबर सिंगसु सरवाखी अध्यक्ष बिमोला ना सरकार ना हौजिक येनो पिदुना मसाना मसाबु थबक पिजनबा पाखलिबा थौरांग से अपब थबक अमनि हाइखी वेटरनरी डायरेक्टर एसावना इंफाल इसके ओइना गेट Go to village mission gi makada mioi tara humdoi da yenau yenthokra matungda ngasi mioi sama kunmanga da yenau yenthokpani haike ngasi nungthil pung amaga minute tara mari second kuntaruk satpada magnitude mari dasmik manga yongna status da juar hakre second taret dasmik mari kuina hakiba juar asigi epicenter indo Myanmar border ni latitude longitude na kungamari dasmik taruk mari north amadi मरफुतरा मरी दशमिक अहम ईस्टनी लेनुंग लुथबकी सांगना किलोमीटर हमपुमंगानी एपिसेंटर से म्यांमार बॉर्डर ओजेरसु थवाल डिस्ट्रिक्ट की यारीपोक्तगी किलोमीटर कुंतरेट नोंगसुप्त सतलगा लेबनी हाइना सेंटर सेस्मोलॉजी यूरो मेडिटेरियन दगी फंग पाव मन हाइरी हौज मखदा पाव कैमम लागतंग दतन बा ब्रेम तलमनसे हक्चांगी लेबर सोलकपदगी प्रोड्यूसिंग अत्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुंगा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगायक्तबा सिंगिदबत
Amat tanayaba upaidi Jolib Syrup amaso Jolib Capsule with Changi Sinabio. Quick zone gidi tatatis college di mamal cuma pun kuding jam mana yo cuma ngaroi pista salah ni na ada cuma takta superlink footing ge offer meamun piri sidi bas electric drum musin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar Bohagi mustard amari refined oil the taste of Assam Bohagi oil jabiu Karupati Oibiu, Masida Sunatana, Lucky Coupon Price, Mayam Amasu, Lejari, Adongi, Manaknakpa Stordagi, Fangbigani. Chabada Hauraba, Haksang Soktaba, Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor Oining Masingna, mobile number +917578007064, Guwahati da contact Tobirakbu Yagani, Bohagi Mustard Oil. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numitti June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Mobile Furniture Monsoon season ki oina Mobile Furniture Imphal na Manipur miyam da Mega Furniture Sale shahadani fu fawbagi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimag lengsin biraksi Mobile Furniture Cooperative near Imphal College. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingusing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu yamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Bekamutunda taramok seri makatapa pausing thangwe banda leba LGF Enterprises na nupitaru yauna miyoi kunna Khwarman Keitel da koina satuna sayon bagi thawak ngasidagi hokre hiramasing matang da LGF Enterprises ke provider Krishna Deva Lesun Bamna Keitel manungda sayon ba khaktan natana kaf manga dagi tadana order torupa singi yumda so tinbagi khudong sa pigini masing matakta housekeeping amdi house cleaning gi thabak su togni haike Wafangdriba nahasing youth singda aina thabak pijabani nupi taruka koi nupa taramariga hauraga kunna mi kunna koi thabasi haujabani youth singda focus tabani koi dogi fangada facility singse house cleaning amadi housekeeping adi yumda thabak mi laijadaba singsu akoina mi pijagani thabak subagi damakta aduga thabak yumda yum sengbasu akoina tawjagani Hauzi sing sauna maram oraga wangoi kendrugi top upokpi thomakong top upokpi me lekai kongba nanebam lekai amadi usekon makha lekai gi awaba nanglabi mung singda Modicare Company Team Manipurna nomade sang da biata problem sing toothpaste sapon toothbrush amadi body powder sing mamating pikre company sige Manipur team gi lusingba moyang tem tanilana hauzi sing sau awaba nanglabi singda saruk yaba oina company sin angam mamating pangmani haike All Manipur Muslims Mighty Pangals Welfare Association na isauna awab nanglab sing da sana tang upalam sing mating pangkre association sige lusing ba sing ngasi kyang Muslim uruf arapti irong usiwa amasung pawitek ta satuna seng hawai candle kang hidak fizigri amasung blessing powder sing mating pangke Polythene bag ke mahusin ba yagadaba figi khau khundrafam ke andigi nupi sing putopa ukre fi tubgi training mai paklaba nupi sama nefu nepal da lemna fi tunarba machine kusina kre thataru training lorbi nupi singna tuba khau miamda sinaba amadi lemna machine yatopgi thormase Northeastern Buildings and Under Constructions Worker Union na sinduna Narendra Modi na lusingba BJP sarkar na sahi mari mapung parakpuga mari lenena ngasi jumnam khunuk da leba N Rajendra LS Boygi Yumda Pangtokiba beneficiary
conference के सरो मोइना यंथोकिबनी तरमुदा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के शरद कुमार जनरल सेक्रेटरी मीडिया एंड निम्बल्स सीएम के एडवाइजर डॉक्टर आर.के. रंजन बीजेपी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एल कामनी खुंड्राफम मंडल की प्रेसिडेंट एस नंदो इसम की हान की प्रेसिडेंट एन राजेंद्र सुसुराकी तवंगा मरी लेना के शरद कुमार ना बीजेपी दी मनुंग मपाल नाइदना थबक तवे तब खुदिमा ट्रांसपेरेंसी लेना पांगथोए सगोल मांगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साननब उरब युंग तमख्रमथुंग सही तरुक फारब फावदा सारमदबगी मरम खुंड्राफम केंद्र के एमएलए लोकेश्वर खंगफम थोई हाइके एन राजेंद्रना मिखल मयादा मियामदा नमथाक तौबगी लंगक पथाप अमा ngasi लेपे मियाम की कानबा थमलिब स्कीम पुंबा हौजिकती मियामदा कानब फंगनबा हौरे पॉलिटिक्स तौबसिंगना स्कीम सिंग लोसिनदुना थमलगा मियामदा मखोइगी लनाय ओइबा तेंबांग ओइना साबसी मखाताना तोहलोइसे हाइके Nasi di BJP government hai di. Nakoi mapan thong nakoi thak suo nakoi maten pango hai ne ba. Nakoi report nakoi low ke happen ne. Jadi yang pi sabi mi disigan ke sama ne nakoi target se. Abe tadi imung disigan ke sama pura ru ne ba. Ni la kunmari ni Manipur. Ni la kunmari. Si jadi sini na po ne doctor. Nakoi yang nakoi ne tumne. Yang nakoi ne tumne hobolasi. वांखेम केंद्र के एमएलए कैसा मेघचंद्रन ngasichu केंद्र से तोंगान तोंगान मफम सिंगदा इसावना अवाव नंगम सिंगी सेंग हवाई थुमन सिंग मतिंग पांखरे वांखेम कम्युनिटी हॉल अमदी हुइद्रोम लेकाइदा पांगथोकिबा तोरमदुदा वांखेम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ब्लॉक महिला तवाल डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस अमदी वांखेम असेंबली यूथ कांग्रेस के तौबुबु सिंगसु सौराखी इंटरनेशनल वेब फ्लिटर्स केस संजिताबु डॉफ टेपिंग द पॉजिटिव ओइबा हाइबा मरालदा सस्पेंड तौखिबगी मतंगदा हौजिक फावा मरि लेनिबसिंगना असुंबा पुथोरक्तबबु यानिंगदो फोंदोक्तुना अकनबा खोंजंग संसिननबा सेम सारे हाइना पॉलिटिरियंस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स मणिपुर पॉपफमगे प्रेसिडेंट नोंथोंबम सूर्यबलाना फोंदोक्रे वाफमसिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकबा पॉमिसिंगा उनवमदा फोंदोकबनी माना मखाताना मणिपुर की सानोरे सिंग नमथबिबगी थौदोक ममांगदा कया लेख्रे संजितागी मतकता सिरवा मराल असिगी असुंबा वाइल Sata bidaba amadi yang sin bidaba haibasi racial discriminations amadi kunai asigi sanoi singda political gi oiba lengak pidaba gi sobo kudam amni haiki iramdam asigi sanoi singda thokpa ahanba thodok nate masigi matangda lakleba jun kunmeri da press club da myang mi phama pangthok tuna sabsaba warefam lawrgani haiki असुंब वायल अब फंगनबगी तमक्ता सबसाब खोंजंग क्या संसिंगनी लाकलिबा डे 24 संडे नुमित की पुंग 13 तामा मतमदा प्रेस क्लब ता मीटिंग अम पांगथोकसगनी मसिदा लैकाईगी क्लब मायरा पाइबिनि सिंगबा पुनम का खोंजंग संसिंगनबगी तमक्ता मरुएबा वारेप लौरगा अकन खोंजंग क्या संसिंगनी अमरोमदा गोल्ड मेडलिस्ट के संजिताना मौन सिरवा मरालसी यानिंगदे यूरिन सैंपल एसी अतोपा अमगी ओरंबा याय हबी सिंगबा लई मरमसिना मणिपुर वेब लिफ्टिंग एसोसिएशन अमदी इंडियन वेब लिफ्टिंग फेडरेशन दा अमुक हन्ना डीएनए टेस्ट तोबिनबा हाइरबसु हौजिक फावा तोबिद्रे थौंगसी पेंदे हाइके यूरिन सैंपल अनिंसी कनाना कनागिनो पुथुपियो हाइबदा इंटर फेडरेशन अमदी मणिपुर के एसोसिएशन बोंगनबो हाइदिसी मतंगदा हुजिबोगदा केमता हाइरकपा लैत्रेबा तुमिना लैसिनग्रेबा अदो लैसिनगिबे मतंगदा आइंदी तौगिदबा चागिदबा कोनी नाइंगोंदा सुसावबा इराल अमा सिरगा आइंगोंदा सुमाइना बदुना अमा चाहानबदुदि आई तसिंगना पामजदे मयामना आइगी सपोर्ट तौबिदुना असेंबदो आई पुथोकनबैदमक्ता मयामना सपोर्ट तौबियु मे थादा होदोकिबा खुंगल चलु मिसनदा पिथोगदबा फंगम थोपा बेनिफिशियरी सिंगी मरुमरा हेल्थ कार्ड स्प्रे पंप अमदी जॉब कार्ड सिंग ओनाम केंद्र के ओना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एलरेडा के सोना खुंगा ओहम दिसतुना बेनिफिशियरी सिंग पोलम सिंग यंथोखरे खोजमान कम्युनिटी हॉल पांगथोकिबा तोरमदा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के खुथांगदा साथोक लेबा मरुमरांग सिंग लोमी सिंग खुसिनकी इरेंगबम मनिंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा तोरमदा लेराम अमदी इरेंगबम गी लोमी सिंगदा वाटर चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेमांग की कार्ड अमरी जॉब कार्ड सिंह खुसिनकी नसिगी थवम सिंह असिदा डीसी बिष्णुपुर पवन यादव ग्राम पंचायत के प्रधान अमरी मेंबर सिंह सुसुराकी एल रडा के सोना बीजेपी की लेंगा असि मियोय अमगी नते मणिपुर मियाम गिनी गवर्नमेंट ने मियाम की याइफनबगी थबक तौननबा मतम चुपगी लेरी हाइके नुपी अंग सथब क्राइम लेपो अमदी नौरिब नुपी मसा सिंह रेफ तौबा सिबगी नंदी पियु हाइबा शांति की पाउजल पुदुना अवांग नोंपो की तोंगान तोंबा मफम सिंह साइकिल तोंगदुना कोइना सलुबा सगोलबल बिजोय गोविंदा थंगा मपान दगी कैथलाकपम बुधा ngasi mahaki khong सलरब मतुंग कंगला थुंख्रे
मासागी सही हुमुद्रा निथोई सुरुवा बुधना खोंगसद असी मे तांग कुंट्रा दगी कंगलादगी हौखिबनी माना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्सिंग द सतलो मतुंगदा ngasi इंफाल योरपदा सगोलबल तेरा थिंगबाइजम लेरकी मियामना हराउताम ओके सगोलबल लुक्राम लेरकता एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा साबा कम्युनिटी हॉल मा राज्य सभा के एमपी कैटरमेम भवानंद ने संगाख्रे कम्युनिटी हॉल से एमपी कैटरमेम भवानंद की एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा लुपा लाख 15 संग साबने म्यांमार रोम की पुसिलक्लगा मोरे बाजार योलिबा हाइनो सेम अतेते असात के पोलम सिंगदा एक्सपायरी डेट थादबा अमदी हक्संग सोपयाबा पोलम सिंग यावबा हाबिगी सिंगनब लेबिदगी ngase फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इंफॉर्मेंट विंग्स मोरेगी डिजिग्नेटेड ऑफिसर एल सुब्रतना लुसिंगबा टीम अमना मोरे पुलिस को खोसम नदुन ड्राइव सेथक्रे ड्राइव अदुदा म्यांमार की नुपी सिंग योलंबा हाइनो सेक तोबदा हाइनो मनुंगदा हंजारो मेथेंगनकी म्यांमार दगी पुसिलक्तुना योलिबा असाथक सिंगी सैंपल सिंग लोकतुना टेस्ट तौनन थबक लोकतख्रे टेस्ट की रिपोर्ट ता हक्संग सोकपा याबा पोलम सिंग जारम लोबदी असात पोक सिंग थिंगबगी थबक लोकलगने हाइरी मैंगो के एप्पल के अखोई होजि मेमादी पुसलक यारो है न कोई होजि बेन तौरे अखोइना असai ड्राइव चथबा कांदा असai टिन गुम्बा को याव को त मसी याम याव न जो कोई लेबोरेटरी की सिगी रिपोर्ट से फंगे बोक्ति मयाम ना इन पालसिन हाइजेनिंग बडी सिगी पोसे नाम जा एचआईवी गनु असिन हाइजेनिंग तरामाथोई सुबा सम राइफल्स ना मोरेदगी मियोय अमदगी जिनसेंग किलो सोमसुमना मंगा अमसुंग पेंगोलिन्स मकु किलो तरा नेपाल का कोनना फारे फागलबा पोलम सिंग असि लुपा लाख नि फुरोंगी ओगिने हरि उज्ज्वला स्कीम की मखादा सुगुनु केंद्र की मनुंग सनबा वांगु न्यू बाजार दा खंगलबा बेनिफिशियरी तरेता लेमना गैस कनेक्शन पीख्रे एसडीओ वाइखोंग डब्ल्यू बॉबी अमदी इंस्ट्रीगेट्स पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी वांगुगा पुन्ना सिनर पांगथोकिबा थोरमदुदा सेफ मिनिस्टर की हक्सेल तेमांगे कार्ड तरामाथोइसु खुसिनखि सोंगा अमुबी कन्वी मतंगदा अवेयरनेस थोरममा कुंबी केंद्र के मनुंग सनबा वांगु सगोल सेम लेकाय द पांगथोखरे सोंगा फाउंडेशन वांगु न सिनर पांगथोकिबा थोरमदुदा डॉक्टर के एस समुंगौ कुंबी कॉलेज के प्रिंसिपल के जुगेश्वर वांगु ग्राम पंचायत के प्रधान ए बिना बोयांगबी ग्राम पंचायत की प्रधान टी एस विरोध कुमारी तेराखोंगी पी बालेश्वर सोगाखी कोटा म्युनिसिपल काउंसिल की सौहतवांगी थबक मनिंग हल्ले हाइना थमके वाफम असुमनी मसीदा सेंदोक सेंजिन तौबगी वाफम लेती हाइना काउंसिल असगी चेयरपर्सन मोहम्मद मैरुद्दीन पाउमिसिन फोंदोखरे कोटा म्युनिसिपल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोपा पाउगी मिफम अदुमदा मान मखाताना हाइकिबदा कोटा बाजार लेरिबा फिबम सोक्सिलबा स्टॉल सिंग्स असि अमुक नौना सानरबा फाउंडेशन हुंदुना थबक हौरबसु मोयांग केंद्र की एमएलएपी सरचंद्रना स्टॉल सिंग सावलेप को हरकपगदगी सावलेपख्रे मदुगी मतांगदा काउंसिलना खनरबा एमएलए उनसी हाइदुना काउंसिलर तरेना साबा मियोय सिंह एमएलए उनकी प्रजा की अयतपा मयाम लेबना साबा लेप हाइना खंगलखी मैरुद्दीन मखाताना हाइखिबदा हिरमसी मतांगदा एमएलए ना एडमिनिस्ट्रेशन तौरिब्रा नत्रगा इलेक्टेड काउंसिलर सिंह ना एडमिनिस्ट्रेशन तौरिब्रा एमएलए अमा ओइबगी डेवलपमेंट की मतांगदा थबक तौबिनबा हाइब क्या लेख्रे डेवलपमेंट तौरपदी लायरदना हानगी ओना तेनबगी थबक ओइना तौदुन लेरे हाइखि पब्लिक सेक्रेटरी गुम पब्लिसिटी गुम थोकदबसिजु ट्रेजर न थोकी लागा नुमिन मंगाई की निमन सेंदोक्तब यादे हाय अंतरगति अन एक्शन लवरनी हासि कारी ओरि प्रोसिंद महक उखुल की फुंगसम खुल की लंबी फसिलकपदबगी गाड़ी मपु अमसुंग खुंजासिंग सेमजनख्रे हांगलमदगी पाउल्स पार्ट 1 फावा किलोमीटर 13 सांब लंबी असि पीएमजीएस 1 की फेस मापन की लिसिंग 13 की सेप्टेम्बर 13 कॉन्ट्रैक्टर अमदा पीखिबनी अदुबु ngasi फावा थबक ओइना पाइखत पिदबनी लंबी असि फुंगसम्स अपाउरे बरांगलाइज अमसुंग पाउगी की मरुइब लंबी ने हंदक नोंकन सुखिबदा लंबी निखाइब याउना लंबी की फिबम सोक्सिलकपदगी गाड़ी सटपा यादबदगी खुंजा सिंह सेमजन किबनी शेड्यूल ट्राइब्स मोर्चा सदर हिल्स अमसुंग सेनापतिना सब नियात
सही दिवस की मखादा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के थोरम एडीसी सदर हिल्स की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे तोरमदुदा एडीसी चेयरमैन हकोलांस हंगसिंग वाइस चेयरमैन थंगजाकम्स मिसाओ बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी निम्बल्स शेड्यूल ट्राइब्स मोर्चा के प्रेसिडेंट दांगमई सदर हिल्स मोर्चा के प्रेसिडेंट टोंगखोलेंस खोंगसाइन सिंह मम्मी क्या नसर रखे SSLC Kangpokpi Private Center Committee na ZDO Kangpokpi ke khusam naduna Kangpokpi SSLC Private Center ge makok thong laba mayoi sing manamatum pilun puning thawat kre ZDO Kangpokpi ke conference hall pangthok ba tormaduda ZDO Linai Kim's Center Committee thawpu sing KTC ke WWO gi thawpu sing chu sorakhe नंबर केंद्र मनुंग लेबा इसोक खुंगंगी क्लास 10 नंबर 12 की परीक्षा दा माय पालकलबा सादा होमफोगी मथकता पास तोरपा महिरु सिंह ओपगी थोरममा इसोक ग्राम पंचायत सिंगपुनिंग थौ असेंबली लेमा थोगल लोफ अमदी इसोकी अपुनबा क्लब सिंह पुन सिनु पांगथोखरे थोरमदा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइसरमना हाउसकी लाइट तमगी मतान वांगंखे तवाल पुलिस कमांडो अमसुंग तरुक सुबा AR की अपुनबा कांगबो मना गेंग खुपु अमगी मियोय अनि खुलाइगा कोनाना कांगजेंग एरिया दगी फारे पुलिस डिपार्टमेंट की फंगबा पावगी मतुंगिना फागलबा मियोय अनि सिगी ममिंग MD वाजिद खान सही कुनिपान लिलोंग स्माइल कुल अमदी MD मुस्ताद केफ सही कुनमरी लिलोंग हंगाम थाबीदगिनी मखोयदगी USN साबा 9mm की पिस्तौल अमा मरोनी फंगले हरी Sakibetang tara Nepalda pisum ningom lektagi mafam khangdana mangkeba ningomam baikul maitai koba sahi murfutar rom suraba ahal adu ngasi samuro makhal lekai khwai ningtho lampak mayada nambul turel degi siwak sang oina fangle Apun benupilo busnupurna mau sagi pibom kanano panamda me kuntra de sangsilak luba campaign gi saro moina ngasi upokpi maning lekai gi kenel paringda upokpi apun mamara paibi ga khusam dana usara sani hena thakre global warming thingsi using thasi haiba thimda thormasi satharakibani ngasi thariba using mapung phana hingana no honobada khunga ngasi gi mapung khuding mana mapung phaba thodang lobi haina lupki maike digi thongki Hoje makata nang sige sanal Paulo bise Ngasih sanal Pauda Rusia na yumbu iduna thasi ki tang tara mari dagi leba kuntra ne thuna group Nepal thong na khaidok tuna sathriba sahi asigi FIFA World Cup ke group league ki ngasi sana khibada Portugal na Morocco bu pansel ama sinoda maitu pikre Mongolia da sathriba Ulans Bators Cup boxing championship la bart ki most sinduna sanriba Manipur gi nupi boxer ani SS Surjabala amadi L Sarita Devi makhoi gi lamba sing maitu pi duna quarter final sang mangongkre KG yang kai mathoida Surjabalana Zainagi Yahongwubu point ohum anida maitel piki hayang quarter finals bout Mongolia gi Miax Mardulonga sanargani amuramda KG home phugida El Charita Devina Mongolia gi Dababu maitel pidon quarter finals sankre hayang Chinese Taipei gi CU ga sanagani Surasapur Chatriba Raja Gokhotangs Guite Football Memorial gi ngasi sanakiba anisuba semifinals match da headquarters soccer club na Mubans live football cup penalty shootout da pansel manga marida maiti piduna finals sang mangongkre atopam football club AFC Thawal atofamna sinduna marisuba state level 7 side men's often cash prize football tournament lising ni taraga Nepal team tara trukna sargadun ngasidagi AFC ground hokre ngasi haudopugi ahan basanakro match da KRC Thawal Catholic amasung UFO Texam goal amom amata sanaba ngamdan draw satkre haudopugi thoromda Thawal Jira Parishad ki adhyaksa Hasina Begum Thawal Municipal Council ki chairperson TA Samo amasung Sangai Umpham Jila Parishad ki member Hibazur Rahmanna atoba mathung su oiki tournaments asigi winner da selgi mana oina lupalising home pro amasung runners of the lupalising nepro oiri amadi ate atopa award kaya amasu pigedore
New Delhi Sathriba National Yoga Championship ta Manipur gi oina saruk yariba Education as Directorate ki Secondary Girls team na silver medal phangmangamle Olympia sida tuan ba state kun ga taruk tagi participation singna saruk yari Manipur gi team manager Madhusudan ori Imphal East District Football Association gi Interclub Player Transport ngasidagi horga June 28 fawa sathagani haina toromba du khudongsa da bakharatagi anobo matam amale pri fawa matam kaktani gi thukle haina association thadok pasirol mana khanglali Social Development Athletics Union Texam Sinduna team kunmari na saruk yaduna Texam High School ground sathriba ahan ba SDAU trophy gi ngasi sanaki ba pre-quarter final match singda SDAU at Texam na G4 Hero Ebo Pansil Amasinoda aduga Kaksing FC na 7 star Sapambo Pansil mga amada mai tipi duna quarter final sangkrai Hazu makata pasana bi pau boyan tok jumdagi phambigani Imphal East District Rifle Association na punna medal ni putaret phangduna sahi sigi kunipal suba all Manipur shooting competition gi overall team champion oikre Manipur Rifle Association na sinduna tha sigi tang mapdagi unit manga gi nupa macha amadi nupi macha shooter sa maga yangkhai ni thoina saruk yaduna Khumal Lampak Sports Complex ki shooting range sa tharkiba kunipal suba all Manipur shooting competition ngasi loisan khre loisan bagi thoramda Minister T.H. Radhesyam Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker Kongkham Robindro Eastern Motor gi proprietor Sinam Pritam Amadi Manipur Rifle Association gi President I Hemo Chandrana Thoram Mapu Singh oiki pangthokiba competition asida new state record taro hundoi amadi equal state record ani thangba ngamkhi pangthokiba competition asida Imphal East District Rifle Association na gold konithoi silver taramari bronze taramathoi punna medal ni putret phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association na gold taramapal silver taramari bronze taranithoi punna medal ni phumanga phangduna ani subamadi Blue Zoom School Indoor Shooting Center sangangaina gold tara silver tara manga bronze tara nithoi punna medal kuntha taret phangduna ohum subamadi Jupiter Shooting Range of Imphal Public School Kanchipurna gold ani silver ohum bronze manga punna medal tara phangduna marisu position takhi sira shooting yoga anangsi they all will become successful persons in their life and hope to national level aduga Olympic kumba karimba so apni shooters na prize award na apni sai apni yam very strong like the kan kanje Indigenous Sports Private Limited New Delhi ni sponsor toraga thasi ki tang nipal dagi Khumal Lampak Artificial Turf Ground da aniruk subu oina as limitation leitna nupa amari nupi gi oiba numit tarani gi goalkeeping course ngasi district repression sports Tamenglong gi TH Tomana Thormapu oiduna loisin khre pangthokiba course asida nupa taratrog amadi nupi nifuni thoi punna yangkhai nipal da AFC B license holder goalkeeping level 2 pass S Preng Panta L Roni Bala amadi AFCD license holder Soram Porei Angan Mana goalkeeper gi fundamental skills sing mamutana tambi takpiki saruk yakiba sanari sing na pangthokiba course asiki matangda phongdok nakibada aina khangamdaba sum mayam khangba ngamle oja sing gi mapandagi yang ngai tawje matungda so dum tathabi ai saje ai apawo goalkeeper moiba course oikiba L Roni Bala amadi S Porei Angan bana pangthokiba course asina goalkeeper bu pamjaba sanari singdadi hena kanaba phanglagani haiba wafam sing phongdok nakhi specific or basic sing or macha ka masida na mana kana diji ko person na kana diji live person na professional na sang bada kamaina kai data kai mathok ta hai bidu mana kanno na ka ina practice to be uthok to jaga verbally or yam ka ina focus to jaga ne Dihan akoina loina ba phangda moida habidi moi club singi goalkeeper coach jawda banina basic sia wale adu sisela akoina 10 days phangwa matam sila akoina basic si hai phajana takpi gi bata gadi amu moi club de sakhiba matam da moi basic se khangmina yam laina sana gani na khali adu si akoina toibe training si akoigi MD goalkeeper phwa puthokpa Tarahumbi Shuba Laijing Ningthau Ahalop Kendra Wise Likam Nokot Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Khundrang Pam Kendra Kangkhutna Thangmibang Kendra Kangkhutpu maithiba pikre Thangmiban na sponsor toraga Ibudho Laijing Ningthau Changlen Thangmiban na sathariba Tarahumbi Shuba Laijing Ningthau Ahalop Kendra Wise Likam Nokot Kang Trophy ki ngasi sanakiba match ta Khundrang Pam Kendra Kangkhutna Thangmiban Kendra Kangkhutpu Panjal Kunipan Kulhumdoida maithiba pikhibani
hayeng match leiroi Sahi sigi August tang taranipal dagi September ani phauba Indonesia gi Jakarta da pangthokadoriba Asian Games ta saru yarugadaba senior Indian women's football team gi goalkeeping coach oina All India Football Federation na Manipur dagi L Roni Bala khalagle thasi gi tang kundagi haugadoriba coaching camps ta saru yarunaba mahak ngasi Imphal thadokre hauji oriba Indian gi nupi gi football team gi matang da mahak na phongdok langkhibada अखोई इधर परफॉर्मेंस से हाई हो गए अखोई अतोप कंट्री दे किदी खतंग दी तौरी अदुगो रैंकिंग अमा दी हाइगलखरे अदु रैंकिंग हाइगलखी बस मोगी हाइगलखी अदु अमुसु मोई असोना कम पान गी सिंजिरा अमुक डोमिनेट तौगा मु रैंकिंग से अमु हाइदगरे अमरमदा मणिपुर की साउथ डीबी लांगमसु इंडियन टीम की असिस्टेंट कोच ओइना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन न खलखिबगा लोइना महाक्सु ngasi इम्फाल थादोखरे ग्रुप सेंटर सेपरेट लांजिंग सिंधुना सेंटर सिगी ग्राउंड इंटर जेसी एडीएम ऑप्स बटालियन बैडमिंटन अमदी एथलेटिक कंपटीशन ngasi लोइसनखरे टीम मापन सरू यादुना पांथोकेबा एथलेटिक्स सामगनी फूम दुसुब बटालियन लंफेलना चैंपियन हुबुतरानिपान सुब बटालियन जुबका नागालैंड ना रनर्स अप ताखी बैडमिंटन मसानादा ग्रुप सेंटर इम्फाल लांजिंग चैंपियन अमदी कुंथानितुई सुब बटालियन लोकताक प्रोजेक्ट ना रनर्स अप ताखी थासी के तांग तरा तरुगमदी तरा तरेता भूटान की थिम्पुदा पांथोखिबा इंडो भूटान फ्रेंडली आर्चरी कंपटीशन दा मणिपुर की एम रूपन्ना वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड गोल टी आई सनाइना वुमेन इंडिविजुअल रिकप द गोल हेंथोइबा लैसांग थेमना मेन इंडिविजुअल रिकप द सिल्वर मेडल लौखी मेन इंडिविजुअल कंपाउंड ना विल्सन तखेलंबमना ब्रोंज मेडल लौखरे स्टैंडर्ड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना मुतुम फिबो साइडा ग्राउंड टीम तरात्रे गुरमरी थोना खाइदोक्तुना चथरिबा अहानबा स्टेट 11 7 साइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की अहानबा मैच दा YSC नावरेमना मापारी FC गोल अमा सिनोदा अनिसुबा मैच की सानखिबदा SWA साबुं कंपनी ना SIC लेफ्राकम गोल अमा सिनोदा मदी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा YSDO इरोंगना SYDA फिबो गोल अमा सिनोदा माइतिबा पिखरे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिंधुना थासी के तांग कुनमरी दी कुमापन फाउबा शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल बालवाडी पुणे महाराष्ट्र द पांथोकदोरिबा कुंथ्रामंगा सुबा ग्लेनमार्क सब जूनियर नेशनल नमदी निफुमंगा सुबा ग्लेनमार्क जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप द सरुक यागदबा मणिपुर की स्विमर डाइवर अमदी ऑफिशियल सिंह इम्फाल थादोखरे पांथोकदोरिबा चैंपियनशिप असिदा मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन दगी एम रोमन टेक्निकल ऑफिशियल होइना खलकले एम रोमेंसु ngasi इम्फाल थाथोखरे थागसरी बय लोइसलकदं सिंग मुरु पाउसिंग अमुखना लोबिसे सैंडल के एडीसी चेयरमैन जावरमी इटरेते की हेरोइन नंबर 4 केजी मरी हेना अमसुंग WY टैबलेट लाख अनि हेना फारे ऑटोनोमस नागा टेरिटोरी काउंसिल अमदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता CPI ने पुंगदं संक्शन खे अमदी इसिंग साउ थोकर मतुंगा थंगनबा फबसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरे इसिंग ममल हानदि हेंगतरे कसिगे एस्टेबिने फिजबा मदबि पाउ मता मिंग तबे पुनो पोमु kana